ngonyaka ka-1992 kwakuJulayi kwakumhla ka-4 njengoba kumhla ka-4 namhlanje sabatha lokuqala Nkosinyanga izulu enkonzweni yasemini yaphatha inkonzo yathi mayivula umlomo yathi maNazaretha emoyeni wami ngiphatheke kabi emoyeni wami ngimnandi sathula salalela yathi ngolwesine mhla ka-2 indoda kade ifike kimi engakholwa iphuca ikhanda ithi indoda shambe ngize kuwe kangisiloni iNazaretha ngizobuza kuwe ukuthi yini umdedele ithi Nkosi inyanga yezulu bantu abahle basezulwini ngiyibuka le ndoda ithi ngathi awuphinde esiphinda yathi shembe yini umdedele ithi Nkosi le ndoda ithe mayingiphendula ngathi yini uzobuza into ejule kangaka ungelona iNazaretha na yayisithi le ndoda Nkosi ngicela ungiphendule kuqala ukuthi yini umdedele bese ngilanda indaba ithi Nkosi maNazaretha ngiyiphendulile ngathi umdedele umkhosi omkhulu oyingcwele wabantwana basalapha ePhakameni ohlanganisa abaphilayo nabangasekho bangene bonke beza uNkulunkulu wabo ayibonge Nkosi ithi yayisithi Nkosi iyandoda kwenze njani yayisithi le ndoda ngomhla ka-1 ebusuku losithathu fika ubaba wami Shembe uneminyaka ahambe emhlabeni uyafika kimi umuntu uyafika kimi ugcwele udaka wonke umzimba wathi mntanami wathi angibona uthi njani yayisimbuza le ndoda yathi baba ngoba mhla uhambe emhlabeni safaka ingubo ezinkulu ebhokisini usehamba emhlabeni sikubeka endlini yakho yokugcina sahlaba nenkomo yokuphelezela saphinde sakubuyisa senza umsebenzi baba yini ungambethe naye isikhala le ndoda yathi mntanami yathi makuzoba umhla ka-1 kuJulayi noma uJanuwari yathi Shembe uyaphuma gijime zonke indawo esihlala kuzo ngale kwelizayo athi uyangena umdedele emzini oyingcwele wasebuhleni ithi sesehla njengezwi laShembe ngoba izwi laShembe lilalela lapha emhlabeni liphinde lilalele ezulwini lapha lasiya khona ithi sasesehla ithi wabona mntanami ibandla langingakabiki engaka walona ibandla lamaNazaretha njengoba lingaka thina esingasekho sibaningi ngaphezu kwabo esuke songena usumdedele ithi isithama sokuhleza sangweni sesilindile wasafika umfundisi ememeza ethi sekuyathandazwa ithi thema kuthandazwa asasiphi ikhwama esiphathisiwe sasesigaxinga wonke umuntu okhona isikhwama azolayisha kuso into azoyithola kuJulayi into awuthola isiqalekiso uzosifaka kule sikhwama into awuthola isibusiso uzakusifaka kule sikhwama kumuntu nomuntu simile into esizoyilanda la ekhaya sizolanda isibusiso nesiqalekiso sonokuthi uhambe kanjani Ituthama ethi hlabelela sakuyangena kuthiwa umdedela ngene ithi mina ngiqalaze ngaqalaza ngangakubona mntanami ngaqalaza ngathi kungconwa khona noma ingane yendodakazi thina singasekho emhlabeni awukwazi ukungena umdedele engekho umuntu oyithambo lamathambo akho ithi lowo mntanami ngibona ngingambethe impahla engiyigqokile labantu baphusane ngase ngawa ngawela phansi impahla idatshulwe iy'nyawo zabantu bewukhona yini mhla ka-1 ithi lendoda baba buhlungu engikongilethe kuwe uthe ubaba wami ubethunyiwe athi amakhehla amadala sibanibani uShembe usememezile uyangena umdedela sisenawo amadoda akuhambe wena uyosingenisela umdedela uthe masisebuya ebuyela kuwo kuba bambonisa lapha bathi awunaso isitembu somdedela awungenisanga
ngani umdedele mfana ngoba besikuphumile wathi indodana yami usibanibani engayishiya emhlabeni angiyificanga wathi hamba kuyelanda sikhuluma indaba yakho thina hamba elanda bekhona yini ngomhla ka1 mama ungekho ngomhla ka1 uzawuthatha pho umuntu umhla ka1 Wokho wakho samba nabo samba phe ngenyawo kubo Bekhona yini Izwe izokhuluma lapha emhlanganweni kaJuly uzokwazi ukuyizwa isembu ngoba usitholanga Khona insizwa embili Sangikhuluma ke nesibhamu